Ali je to jedan kozmopolitski grad. Da. Tu su ti veliki instituti, velika učilišta, tu su ti jaka teatar isto. Aha. Ima jako tu kulturnu znanstvenu ovdje. Puno se ovdje toga događa, važni su. No da, uvijek se taj Heidelberg, To je isto jedan turistički grad, ovo je ko naš Dubrovnik, možeš reći. Njihov. Aha. Heidelberg. Da, da. A tamo ćeš doći kad dođeš stari grad, Da. toga je malo vrlo interesantno, ne znam koliko ti kakvi ljubitelji arhitekturi, ali ovdje što se toga tiče Heidelberg pruža baš da pruža dosta mogućnosti. Dosta mogućnosti. Pogotovo za ljude što su ovdje rođeni, to da ne govorim. Ako ima išta u glavi. Čekaj, sad ne misliš se vratiti? Za sad? Pa za sad ne mislim. A nekad ne znaš gdje te život mora odjeti. Da. A šta ona zgrada tamo? Samo velika. Da. Ono jedna lakrdija, nisam znala kako je to ono moglo da se tu napraviti, ono bi 70. A to su uredi, ma ništa, ne znam to bi trebalo slušati ništa. Ta zgrada tako narušava izgled ovoga grada. Inače ovdje se ne bi smjeli, ovdje je zabranjeno ne bude praviti turne grada. Da. Su Česi ili Mađari kad dođu u Hrvatsku ili ne znam, Slovaci, recimo pola Našica su Slovaci, ali to više ne izražavaju da su Slovaci. Ti se ljudi brzo uklopili, razumiješ? I radišnici i tako to. A sad kad dođu ti novi ljudi, ti uopće ne znaš zapravo šta s tim ljudima, razumiješ? A neće ti doći novi Česi. To ti je problem. Evo, I onda ta zemlja postane prazna zapravo. To je ništa od toga nema. Taka sumnja. To je problem veći od Hrvatske. Pa naravno. Braks. Pa ono. Evo je i tu bilo socijalizma i komunističkih građevina. Komunjare. Nemoj se derati. Komunjare. Vidite kako se sad ljudi mogu pokretati rukama. Evo je. To je to. Idemo dalje. Evo nalazimo se u jednoj evangeličkoj crkvi. Ein feste Burg ist unser Gott. Ja. Za divno čudno jedna vrlo bogata protestantska crkva. A vidite, tu je. Tu je jedna stara getriba, šta je ovo? Prav neki imaju potrebno napisati u crkvi da su budisti. Liebes Gott, ich bin Buddhisten. Oh mein. Svašta. No, ipak se ne radi o getribi, radi se o Altes Uhrwerk na Türmer. I to je napravljeno u Minčanu, našem dragom. Minčan. Idemo vanka. Oca, Sina i Duha Svetoga.